Denge gel, denge Kurdistaniye. جنابند نوچه رادیو دنگه گل دم باشیر و دو سبات 2025 یکشم لبروکسل ساعت 12 لآمده 14 گدار نیجه من نوچه این سر ساعت پیشکش بکن. هزین اولکاریا هندرین لآشم هفت جزاروک 10 کس بریندار بون. فرمانداریا گشتی یا هزین اولکاریا هندرین تکلداری ارشال گنده آشم داخیانی یک نویسکی دا. داخیانی وهای بالافرین شهرین دولت ترکا داگر کرد یک ثبات لگند آشمه کوبانه مالک سیویلان بوم باران کرد. ده انجام بوم باران ده هفت جزاروک دو جن و میرک بریندار بونه. اویرش بین پیکرنه همو قانون و پیوان نونتوی ین تکلداری پاراستنا سیویلان ده دمین شرده. دوی سوچی هوانه بتوندی شرمزار دکن. ام تقصد دکن که ام پابندی پاراستنا گل خواه و مافی خواه بن. ده همان دمیده ام بانگ لجواکا نابنتوی دکن که برپرسیارین خواه بجه بینن و زخته لدولتا ترک بکن. آشتی و عدالت مافکی روای گلمه امی تکوشینا مسوگر کرنا اولهی و سلامتی گلی خواه بدومینن. چالاکیا نوبت یال بنده و تشر نهاتی دست بکرن به بردیارداری دومه. گل باکور و روجلات سوریه 8 جبو پاراستنا بنده و تشرین نوبت دست بکرن. چالاکیا نوبت در روژا 26 آنده بردوام دکه. تبی که گلک جاران ایریشی برخودیران هاتا کرینشی گاف پاشتن هاتا ویتن. برخودیران سهار لدردورا بنده و پاقشی کرن. دوی نافبری ده دولت ترک جاردن به بالافرین شهر و توپان دردورا بنده و توپاران کرد. جهشت چلای وفر و هشت کنوین گل این چونه هرم به روبروی ایرشین دولت ترکمانه. دوان ایرشان ده بگشتی 41 کسان جیان خوش دستان و 245 کسی بریندار بونه. تنه ده ایرشین لسر بنده و تشرینه ده 24 کسان جیان خوش دستان و 221 کسی بریندار بون. دنابا کسین هاتن قتل کرن ده روزنامه‌وان خباتکارین تندرستی هنرمند جنو زاروکنه. دنوا برینداران ده جی هفت روزنامه‌وان و خباتکارین تندرستی هنه. روژبین بور امل روژاوا خودی درکوین. اکتیویستا تفکر جنین آزاد تجا روژبین بور تکلداری ارشان اخفی. بور داخفتن خوده بالکشان سروان خالان. دولت ترکیه داگر کرد به آرمانجا تکبرنا مدل کردان یا دموکراتیک تک به نیرشانده که لباکور و روجلات سوریه گلان ایراده خواه اشکره کریه. اف مدل لجیهانه و کمیناکته نشاندان. لبر بردلین گران پارادیگمای جن دموکراتیک اکولوژیک کتیه مریتی سدما بنگهین ایرشین بکوک به آخشتنا کردانه دخوازن هرم به کرد بهیلن. اف مدل وکا شورشا جنیتی بناف کرن. لحظن چته دولت هایدوت ایریشی و مدل دکن. بور داخفتن خواده ده بیشه اف مدل دکاره لتواهی سوریه جوار پیکانین او وها بداوی دکه. پیوسته هزه نورتوایی ده هم بریوان ایریشان هلوست نشان بدن. دوی دوستین کردان پشتوانی گل کرد خورد بکن و کمکشین لروژاوا بدن راوستاندن. خودی درکتنا لروژاوا خودی درکتنا لآزادی و دموکراسیه. هفسروک مجلس ارمنیان ام ده پرگالا نتوای دموکراتیک ته آزاد دجین. هفسروک مجلس جواکا ارمنیان یا هسه که ایماد تتریان تکلداری ایریشین دولت ترکو چتین و ین پارامیلیتر نرخاندن کرن. تتریان ده نرخاندن خوده بالکشان سروان خالان. باوری و ناسنامه جدایین لباکور و روجلات سوریه به هفره دجین. مدلک دموکراتیکاتی آوا کرن. ترکیه به ایریشین بردوامی و مدل دیگه آرمانج. بره قالامونا دبن کنترولا هتشه ده بو. مخابن تو گلن ارمنی سوریانی و آسوری نمان
ام وکه گل ارمنی، سوریانی، آسوری و گلین دن آمادن لگل کردان پاراستنا خواه بکن. تتریان دیار کر که کومین هتشه برنامه دایش و النصرانه اولتی به وانابه اوها دوام کرد. دوه هزه ناونتوایی هم لدیجی ایریشن دولتا ترک دنگی خواه بلند بکن هم جبو سوریه که دموکراتیک آوا بکه به نوالف و تفگره. مدل روژاوا جبو پیشروژن سوریه ریا هری گنجاوه. داخواز ما ابا که دستلاتاریا سوریه تنه گردای ناوندکه و اولکی نمینه و نجات پرستی نکه. تتریان هری داوی وها گد. جبو سوریه ببه یک و دموکراتیک ببه دوه همو آلی بین پاراستن. هسته جناسنامه این جدا پیکته. همو گلو ناسنامه دناو ریوبری خواسر ده جی خواه دگرین. دوه اف مدل ببه بنگه ها سوریه یانو. لمن بچه وسایتک بمب بارکری تقیه. ده بردوام روشا تبلیویا اولهی لهرم سوریه ین داگرکری ده عربه یک بمب بارکری لکولانا رابطه یا باجار من بچه یا داگرکری ها تقیه. لگوری آگاهین هاتنه به دست خستن ده انجام تقینی ده گل کس هاتنه کشتن و بریندار بونه. لباجار من بچه جدما داگرکرنا و جهیلا دولتا ترکا داگرکر و چهته نوی و گلک وسایتین بمب بارکری هاتن تقامدن و گل کس هاتن کشتن. چالاکی نوبت یالدیجی قیوم ددومه. چالاکیین لدیجی تاین کرنا قیوم لشارداری آکت نظامیر سینی دوام دکن. ویسه بهیجی دایی که ناشتی هفسروکا گشتی یا هدف سلطان özcan پارلمانتر تیپ سارا قادگیل و پارلمانتر دم پارتی آلی بوزان و گل کس تبلی چالاکیا نوبته بون. ده دسپیکه ده هفسروکا دم پارتیا مرسینه بدریه کوش آخفی او گد 23 روژن شارداری آکت دنیزی هاتیه داگر کرن. هف شاردار و اندامین مجلس شارداری دگرتیگه هیدنه. اما به همو هزا خواه لدیجی هر جور زخت و زوره تکوشین خواه بدومینن. پشتر سارا قادگیل آخفی او گد دستلاتاریا که دبیجه هلبجارتن بینگه دموکراسیه شارداری گل خسب دکه. دوه اموه بپرسن. چما؟ ایراده گل تی خسب کرن. بگومان نکارن برسوه بدن. جبو ویجی امه تکوشین خواه مزن بکن. هفسروکا گشتی یا هدف سلطان özcan جی آخفی او گد دستلاتاری جی تکوشینا جنه دترسه. قیوم سیاستا قرش یالتشی جنهیه. از بانگ لهمو جنان دکم که لدیجی و دستلاتاریا جبروت تکوشینا خواه مزن بکن. نونر ماموستین به پیمان جه آلیه پدکه و هات رواندن. لگوری آگاهین جهره مهاتنه گرتن دو درنگیا شوه نونر ماموستین به پیمان علی راوف لحول رجالی آسایشا پدکه و هات رواندن. چافکانین هرمی گوتن که چکتارن پدکه به سرمالا علی راوف ده گرتن و اول برجا و زاروکین وی گرتن و برن جهکی ندیار. هم پیشه اینوی جی دست نشان کرن که ماموستین به پیمان و لحول رجالاکی بکن و داخوازا تاین کرن و موچه این خواه بکن. جبوه جهزین چکتارین پدکی وکا چتایان آویتن سرمالا نونر ماموستیان علی راوف و افرواندن. دخوازن چاوه ماموستیان بترسینن لی ماموسته ناترسن و وکا تکوشین خواه بدومینن. لسر وارگه ها مخموره تفگر بالافرین کشفه. هاتر آگاندن که جویس بی و بالافرک بی مروف بی نافبر لسر وارگه ها پنابران یا شهید رستم جودی مخموره دگره. آجانس آن افر آگاند که دنگ بالافر جالی خلک وارگه و خوشته بیهستن. نشتجهن وارگه جی گوتن تفگر بالافرین کشفه دده من داویده لسر وارگه گلکی زیده بونه. نچه همه چالاکی نوبت یال مخموره دور گرد. چالاکی نوبت یال وارگاه مخموره که جبو آزادیا فیزیکی یا ریبرا پوهاتی دست بکرن در روژ خویا 506 سسیان ده بکوما 311 دومه
نوبتا وی هفته جالی اندام ناواندا چاند و هنری آمخ موره نچه همه و هات دور گرتن. حتی آزادی فیزیکی یا ریبر ما چه نبید ام داوی چالاکی خو ناینین راست ام به هفدیتنا ریبر آپورا پر کیف خوش بین کو تندرستی آوی باش بو بس ام به هفدیتنا که اقنا نابین دجمن ویا باش بلا بزاند و ده هر چالاکی و ده هر چار آلی کردستان ده برخوادان ما بدومن بانگوازی لهمو دایی کندکین او دبیجین تجریت بسا بر همو بلا رابن سرخوا او دست بدن دست هفدو او برخوادان خود دایان بکن ام شهمزاد دکن او برخواد او ایخانتا کل سر روشاوا دکن ام شهمزاد دکن ام پیشگیری برخوادان روشاوایی دکن ام دبیجین بمرد ایخانت بجی سرک آپو به سرک جیان نابه بجی سرک آپو جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان دمها بوریده لهرما کردستان سه جن هاتن کشتن. لگوری دانه این آژانسا جنوسی ده چار چلایه ده لطاقا چراخان یا سلیمانیه جنا جیوان یا 16 سالی بچکا باوی خواه داوی لجیان خوانی. مرنا جنا جیوان بگمان او باوی جنا جیوان جی افسر کی لشکری بو او لسر بویر کس نهاته بنجاف کرن. ده چلایه ده جی جنا بناوی تگه چلوسی یا نشته جها تاخا الیس سفری یا نافچه یا پنچوین با اوایی که هوانه جالی هفجین خواه به هاته کشتن. هروها 16 چلیده جی لطاقا فرمانبران یا هولره جنک جالی برای خواه بکیره هات کشتن. لدادگاه مافه مروفانیا اوروپایی 21,000 دوز لترکیه هاتنه وکرن. دادگاه ماف مرووانا اروپای راپور اوخایا سال 2024 وشاند. لگور راپوره لسر آستا جیهان 6,000 کسان درباره بمپکرنا مافین خود دوز وکرنه. لگوری همان راپوره ده سال 2024 ده هری زده دشی ترکیه دوز هاتنه وکرن. او هجماروان دوزان جی 21,631 در راپورا دادگاه دهات گوتن کو پشتی ترکیه هری زده لروسیا و اوکراینای دوز هاتنه وکرن. ترامپ تکلداری قوناخین آگربست غزای به السیسی راقفی. سروک مصر سیسی و هم بیشهیوی امریکی ترامپ ده پیوندی که تلفون داقفین. نفیسکه ها سروک مصر عبدالفتاح السیسی درباره مجاره ده داخیانی ده. ده داخیانی ده هاته گوتن که هر دو سروکان لسر پیوستیا گشکرنا تکلی و افکاری آخفینه. السیسی دیار کرد که جواتا ناونتوی پشت خواده ده سروک ترامپ او دکاره لحف کرنه که آشتی یا ماینده بکه. هر او هاته داخیانی ده هاته دیار کرد که نقاش درباره آگربستا دناورا اسرائیل و حماس ده و شاندن آلیکاری شینین غزای را باش در باس بویه. ترامپ پنجشنبه بوری گوته بو که ده مصر و اردن قبول بکن که پنابرین جه غزای پیشوازی بکن. لیسیسی جه ده جوینک چاپامنی آل قاهره یا چهارشنبه بوری ده گوته بو درخستنا گل فلسطین و کوچپرکرنا و ظلم و افدویه که ده بشتر نبه. عبدالله الثانی جی گوته بو هلبستا اردنی جی اوه که فلسطین لسر خاکا خواه بمینن و مافه خواهین روا ور بگرن. سومالی نونرین گرینگ این دایشه ده ایرشا دیای ده هاتن کشتن. حکومت هرما نیو خواسر آ پونتلانده یا سومالیه تکلداری ایرشا امریکا یا لدجی چته این دایشه ده داخویانی ده. ده داخویانی ده هات دستنشان کرن که چیاین گولی ده نونری گرینگ این دایشه هاتن کشتن. دونالد ترامپ جی تکلداری مجاری داخویانی اک دابو. ترامپ ده داخویانی خود اوها گوتو بو. آرمان جوان ایرشان لیدر اکی دایشه که برپرسیاریا ایرشه کریه. شکفت این دایشیان هاتن روخاندن و گلک تروریست هاتن کشتن. لی ترامپ ده داخویانی خود ناو برپرسیاری دایشی که هدف کرنه ندا.
Çetey Daişê li gorî şebaba girêdayî El-Qaîdê piçûktirin lê belê neteweyî yekbû hişyar kir ku komên girêdayî Daişê zêde bûne. Guhdarên êjem hatin dawiyan û çayê xwe lê weşana me bi weşana Stêrk TV ve berdewam bike. Niha li İstenbolê mîtînga aştiyê ya ji bo azadiyê hatiye dest pêkirin. Li İstenbolê peyamên rêber a poşîgel re tên ragihandin. Nam bi hev re weşana Stêrk TV guhdar bikin. Dem baş. Bahçesaray, Akdeniz, Akdeniz, Ovacık, Ovacık, Esenyurt, Esenyurt, Siirt, Siirt, her bir şey hevalno, her bir şey. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Anajî ji bo ku axaftinê xwe bike em biz tuley Hatîmoğlu ve dixwînin ser dike. Merhaba hevalno, ham bi kher hatın, seran serçava hatın. Merhaba ya asdikal izza, uhayyiküm bil muhabbi ve bil ihtiram. Hoş geldiniz, baş göz üstüne Bixêr hatin, ser seran, ser çava hatin. Saygıyla selamlıyorum. Li hember we bej xwe birêz û germayiyê ditevînin. Bugün Esenyurt'ta îro li Esenyurtê gelên İstanbulê ve gelê xwe pîroz ve buraya göç û etmek kesên ku çara lê Kurdistanê koçber bûn û sizden ciman ku li vira bijîn barış için û gelê xwe bir metra ji bo aştiyê ji bo dengê aştiyê ji hemû cihanê re bidin distên em hatin cem hev û dîsa serseran ser evan hatin. bugün buraya barış için geldik. Îro ji bo aştiyê em hatin vira kom bûn. Ekmeğimizin hakkını savunmak için geldik. Ji bo em Bugün mafê xwe yek kedê, heqê xwe kedê bipirzin em hatin vira. adaleti talep etmeye geldik. Ji bo ku em adaletê ku îro li vî welatî nemaye em adaletê bixwazin em hatin. Bu iktidara özgürlüklerimizi talep ediyoruz demek. îro em hat ku daxwaza xwe ya azadiyên xwe li vê iktidarê bixwazin em hatine vir cem hev. Engellemek için ellerinden gelenleri yaptılar. Ji bo ku ew gel li vê qadê necive Bunları bu barikat çi ji desta wan hatin kirin. Ew barikatê ku hatiye çêkirin kurmuşlar kitlerin için. di nav wê barikatiya odeyên biçûk çêkirine. Kurulan barikattır. Bi vîya vayî barikatê ku mezin hatiye Suçları olarak danîn li pêş me. her Lê em wek parezvanên aşîtiye û ji bo ştiyên ku berdelên mezin dayene me ew barikatên zû deva xira kiriye dibe ew bêzanîn. değerli halklarım, Gelê me birûmer sözlerimin başında bugün neden di destpêka xaftina min de min xwast ez için bêjim em çima li virin em ji bo çi hatine vir. barış için Ji bo azadiyê, ji bo kedê, ji bo mücadelemiz aştî em li virin. Ew deh salan e ew berxwedanê me ji bo van tiştan berdewam dike. şehit düşen bütün yol arkadaşlarım Hemû hevrên me ku vê berxwede nede jiyana xwe dest dane, şehîd bûne û hemû gelê me ku di vê rêda jiyana xwe ji dest dane, em dixwazin li vir birêzdarî wan şehadet wan silav bikin û bejnê xwe li ber wan ditewînin. ve bu mücadelede gözaltına alınan û
îro divê berxwedanê de yên ku hatine binçavkirin, hatine girtin bi salana di zinanê de hatine girtin wek rehînên siyasî hemû hevreyên xwe em li vir bi tilîlû û çepên xwe em silavên xwe û hezkirinê xwe ji wan re dişînin. Değerli halklarımız, bu Gelin me bi rû hapishane duvarlarını ev berxwedanê me yıkmak için dîwarên zindanan bu mücadelenin ji bo ku wan dîwarna fira bikin hene. ortadan kalkması içindir. Ev berxwedanê me ji ku tecrîtê li îmraliye li holê rabeye. Dağlarım, Ev berxwedanê me ve adını sayamadığım wek Figen Yüksekdağ û Selahattin Demirtaş û yên ku nikarin li vir navê wan bi ziman bikin bi dehezaran girtiyên siyasî berxwedanê me. evet değerli halklarımız, bizler bugün bu miting Gelin me rûmet dema ku em van mîtinga îro li vir li dar dixin li rojata navîn kendini yeniden li cîhanê bir dönem li pergalên navcihanî ölümleri dema ku xweza xwe bi nû ve rê bike Suriye'de li hember vê ew mirinên ki çê dibin ji bo ku em van mirina bidin sekinandin em ve berxwedanê dikin. Di heman demê li Îranê, li Iraqê, li Filîstînê, li Rojavayê bölgesinde em dikarin bêjin hemû rojalata navîn savaşı ew durdurmak içindir. rewşa şerekî tê dime em dixwazin bi vê berxwedanê hember vê yekê bikin. Sonra Îro li Sûriyê ve doğusu dema desthilatdarî guherî Rojava'da li Rojavayê bir mücadeleyle oluşmuş bi olan hezar ked û berdal ki ew pergalê ku Rojavayê hatiye avakirin em dixwazin ew pergal xwedîstatiyê be li pêşê vê bizler tên bir girtin. kez daha diyoruz ki Li vir em car di bi hev re dibêjin ku destê xwe ji Rojavayê bikişînin. elinizi çekin. Suriye'den elinizi çekin. Destê xwe ji Sûriyê bikişînin. Ya halkları Berdin bira gelên Sûriyê Sürmeni wek Kurd, wek Türkmen, wek Arab, wek Durzî hemû pêkhatiyên Sûriye, Alewiyên wan û Sunniyên wan bila bîraya xwe azad bir demokrasi ve pergala xwe demokratîk ava bikin ji bo pergal demokratîk ya Sûriye. Em dibêjin destê xwe yên qirêj li wir bikişînin. Destê xwe li ser üzerinden çek gelê Kurd bikişînin. Destên xwe li ser Alewan bikişînin. çekleşen Hamada Li Laskê, li Hamayê, li Laskê ew qiliyamek li hember Alewê tê kirin em vê yekê qebûl nakin. ve bugün Suriye'de Îro li Sûriyeyê, li Rojavayê çok önemli bir gelê sorunumuz Kurd var. destkeftiyên xwe girîn yani. Li Rojavayê Halkı oluşturduğu gelê Kurd bütün ew orduyu pergalek hava kirî demokrasi ji hemû rojalata navîn nûmuneyeke û ji bo hemû gilan jî Rojava'da levhatineke. bütün farklılıklar ve inançlar Kesên ku hev di cuda ew gelên li Sûriyeyê ew herkes di vê pergalê de dikare xwe îfade bikin. kadınlar Jinên ku di nav eş başvuruluk ve rojalata navîn de pêşeraja wan dixwazin pê tarîkirin kamusal alanda di vê pergala Rojava bi her qadê ciyanê de her alanında kadınlar her qadê ciyanê de jin xwedî gotin û afin. Rojava devrimini kadın devrimi yapan Îro tüm kadınlara bir ev jinên ku şoreşa Rojava kirine şoreşa jinan em hemû wa berxwedar û pêşengera silavên xwe germ dişin. evet değerli halklarımız buradan Belê gelên me rûmet. Rojava'ya dönük mesajımızı çok net olarak veriyoruz. Me xwest peyam xwe zelal Olmak üzere bişinin Suriye rewşa Rojava re. ve benzeri çetelerle Him çeteyên olamak orada ku em bêjin li ber vê pergalene tutan sanatçılara saldırı li benda ve Tişrînê ew nermendên ku li wira metên aştiyê digirin li hember vana tiştên tên kirin, qatlemek tên kirin, nên qabûl kirin. bizler Ji bo Sûriyek demokratîk dibêje me qezanonek bingehên bê çêkirin. çekin diyor.
Jerve em dibêjin destên xwe qirêj li Rojavayê bikişînin, ser Rojavayê bikişînin. Orada özgürlük mücadelesi veren, Îro li İstanbulê lê Senyor'te em hemû kadın mücadelesi rêvalên me û pêşênên me ki li wira berxwedanê aştî û azadiyê didin, em sivên xwe mezin û çepikên xwe germ ji wan re dişinin. değerli halklarımız Gelin me bir hürmet. ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Îro welat Aç krizek mezin ya aboriyê re derbas be. bugün Berçîbîn û beedaletî buldur. dasta herî bilind tê. Varoşların Îro İstanbul vêyekê herî zêde dijî. Kentlerden biri İstanbul'dur. Alîkî va bajara herî bibiha İstanbul'e En pahalı olduğu yerlerden birisi. û ev babûn bi her tiştê jûrê jiyanê da tev hîskirin. Özellikle Türk işçi kardeşlerime, Bi emekçilerime, taybetî ez dixwazim ketkarê Türk ên ki taqayît bû êkê yüz yüze kalmış bi kedê xwe ser piya dixwazim bimînin hemû istiyorum. birayên xwe Türk re ez dixwazim Tekstil atölye, tişt nabêjim. güvencesi, merdiven altı, Ew kesin ew ketkarên ku taliyên tekstilê da dixebtin ya da û bi asgari altında müçeyek askerî dixebtin ya ji bin wê müçeyê dixebtin. orada bir ayrımcılık yoktur işçi sınıfı içinde. Dema ku rewş û kusat cîn Türk li nav wan da li hev de cuda nakin wek Türk û Kurd li hev de cuda nakin. eziyorlar. Bi heman şeklî mafê wan bin pê dikin û mafê wan tê xwarin. Ew pergala kapitalîst netewa li hev de cuda nake û bi hev re diperçikine. Bunun peşine gideceğim dediğinizde Li kesek dema ku dibêje ez ê li hemen siz tu mafê xwe biçim, ez ê mafê xwe girevê kar bînim wê çaxê ji dêjin û terorîstin. hakkı ellerinden alınmıştır. Îro mafê girevê ya sendikayan ji dest hatine girtin. Açmış oldukları Ber çû ji ber ku bin navê terorê kirli bir parantez. dosya û em bêjin reşên mezin tê kirin li hember wan. İşçinin yan yana gelmesini Li vir engelliyorlar. ketkara Türk û ketkarên Kurd naxwazin ku vahurt ketkar warin cihev destê xwe bidin hev. İşçiler, emekçiler, Lebelê li her vê tundiyê em gişt bi hev re em ê bêjin hep beraber her bijî biratiyê gelan, her bijî destayîn û hatine cemeviya karkerên Türk û Kurdan. evet değerli halklarımız Ele gelin meyrumet. İmralı görmelerini bu meydanı dolduran siz değerli halklarımız çok merak ediyorsunuz. Bu Di hevdîtînê İmraliyê da çitin gotin, çitê xwastin, em zanin û giş jî taşlarımız vê merak dikin İmralı'daki görüşmelerin û em zanin hemû gel Tirkiye sonuçlanacağını van hevdîtina izlemek, merak dikin. merak etmek. Dibêjin acev çawa derbas dibe û encamik çawa derkeve. Ew merak mezin ji bo hemû gelin Tirkiye. Öcalan'ın sağlık durumu oldukça Sirde ez dixwazim vê yekê bêjim getirdim. tendurustiya Brêz Abdullah Öcalan pir baş e û silavên germ ji we şandiye. Ez dixwazim vê silavê bidim we. Sayın Öcalan'ın siz değerli halkımıza verdiği mesajı şudur. Brêz Öcalan dixwaze peyamı ku side we. Dikleştirdikçe Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemle çözülecek. Dema ku Türkiye bikeve rêya demokrasiyê wê çaxê wê pirsgirêka Kurd ji bi havayekî demokratîk û aştî bê çareserkirin. Parti değil. Türkiye Ji bo ku ev tişt pêk pêjî tene ne desteletarên Tirkiye û tene ne Dem Partî dibê hemû pêkhatiyên siyasî, hemû pêkhatiyên dinamikler saziyên sivîl û hemû pêkhatiyên hêzên civakî parçası oldu. bêje xwe li tev li vê pêvajiyê bike, pêşengtiyê vê pêvajiyê re bike, Bir barışı ji bo ku aştiyek mayînde bi cêbê. halklarımız tanın Hele gelin me bir dönemde birûmet. barışa Em xwîna her
tüm herki member seknane ve khoyne pevstiyama ve aştı vazdiye hey Savaş ve çatışmalar öte yandan alkifa özgürlük pevçun u şer u ali dvaji kendi belediye dinav jiyana da azadi kadın azadiye ten kirin ortak iradesiyle seçilmiş olan İro ev iradeye gel kodu şaradari da ser ketiye ve Esenyurt'a kayyum u yek jimina kesen yurtta Prez Ahmet Özer anal girtinge u kayyum atiye avetin ser iradeye vigeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında açmış oldukları u aliyen divaji onu mahkeme koridorunda dosyayın kula hember şaradari mazın ya İstanbul atiye vekirin ev jî alikiva HDP'nin kasbe iradeye geçmiş dönemde 2 kez şimdi de serdemem bere ducara kayyum oturdu. ser Ve bir yandan barış diyorlar, şaradariyen kayyum oturdu. HDP u irojiye ser şaradari dem parti kaymati avetin az najwa dipirsim ev tişt te kabul kirin gelo Yeni kayyum atandı. hiddu kayyum avetin ser siirti ser şaradari siirti Biraz önce kayyum atılmış belediyeleri değerli yoldaşım kavede revama yekuyek ev navin ku kayyum aftine ser ev şaradari ve ma şaradari hat barışın Cımartın. olamayacağını buradan haykırmak istiyoruz. Barış istiyorsanız biz çok istiyoruz DEM Parti ker olarak. eğer ona işte duhan emek dem partin ve yeke per duhazın emek kele kurd ve yeke per duhazın Barışı istiyor. Hemû PKT'yên demokratîkên Tirkiye ve aştî ve tiştê pir dixwazin lê hûn aliyekî ve behsa aştiyê dikin alîkî ve sa ew pratikên xwe qayîme pêk tînin hûn aliyekî ve behsa aştiyê dikin lê aliyek diva anha hûn dibêjin li derdame bariqat hatine dayîn Bir yandan ev barış tişt nayê qabûl kirin gazetecileri tutukluyor. alî ki ve hûn dikin bêjin aştî alî diva ew kesên ku ketkarên çapemenî hûn Hala SİHA vuracak. dixin zindanan alî ki van behsa aştiyê dikin alî diva bi îha û sîhaya ketkarên çapemeniya qetil dikin İHA'larla suikast. alî ki ve behsa aştiyê dikin alî diva jî dîsa bi îha û sîhaya ve li rojava qetliyama bitînin em ji we dipirsin ana aştiyek wisa mümkün e gelo Saray bizi dinliyor. Umuyorum ez bawerim ku burayı ana takip izliyor. qesir me dibize destelatar me dibize ez dizanim ana ew nama temaşe ji dikin Duruşunu görüyordum. û ez wê jî pir baş dizanim ku ew îrade û sekna we tê dîtin bi alî wan va Değerli halklarımız, gelên me bir hûmet çok önemli bir görev. ana pirsiyartê mezin li ser milê me Ellerimizle getireceğiz. em ê destên xwe aştiyê bînin bi berxwedana xwe Ve demokratik bi çözüm. seknê xwe îradê em ê vê yekê ser bixin Bugün burada yaptığımız miting gibi îro bi vê mîtingê me Diyarbakır em ê Amede û Mêrsînê em ê mîtê xwe bi dar bixin bu mu? Hayır değil. ne tene ew in Türkiye'de muhalefetiyle her kesimi, li Tirkiye her kurumu em dixwazin hemû kesên muhalîf û aştî dixwazin bixebtin em ê bi wan re yekek bigerin rûnin û vê yekê nîqaş bikin halklarımıza elbette çok büyük görev ve di vê merhelê de berpirsiyartiyek mezin dikeve ser milê gelê me 10 Şubat'a kadar 42 merkezde em ê heya dehê Sibatê çel û du avenda da em ê civînên gel pêk bînin barışın ve onurlu bir barışın nasıl tesis edilebileceği Tiva civînine de em ê İmralı'da ji bo avakirina görüşmelerin aştiyek bi hûmet nîqaşa xwe bikin paylaşacağız. İstanbul'da da ew hevdîtinên îmraliyê û encamê wan em ê bi we re parve bikin em ê li İstanbul va civînên xwe bi dar bixin en büyük amacımız evimizde oturarak barışın gelmeyeceğini Harmanca me herî mezin ji di va xebetina ew e ku daha em zanin ku aştî bi rûniştimalê bavayek pasîf seknek pasîf ne pêk hatin nasıl pek ne var deyip sizden ricam hiç kimse evinde oturmasın.
بلا کس نبیجه جخواه چاره سری ببه و اشتی به و برنگی ام لمال خورنن لبرواجه دبیجه Tutabilmek için هنگو ام gereken وقت نزیک اشتی که بونه دبی ام هنزه تر برخوا بدن ام هنزه تر قضا تجه بکن 10 kişi gelmek. و جبو و خباته ام بخبتن Doldurmak. و دوی ام صدهزاران کس تولمیتینگین و رویتیه ببن Gençleri, و kadınları, جبو نوروز آنها دا دبیجه ام بمیلیونان کس خواب رخستن بکن و تول نوروز بکن konuşabiliriz. bir şekilde ama ancak karabın bugün açtık bir rumet. Çok da sorular var. Em dizanın da ana sereme gişti ya hale persen mezin hana. Bizler İmr'da Le divi evek bezanin. çok iyi okuyoruz. Em peyamin kulli imraliyetten em ona bavek zelal khur tuhunin. İran Ev peyam ji peyamin netin zelalın. de bölgede Çi dibêjin ev peyam dibêje Türkiye dibê bavek demokratik xwanu vavavike. Türkiye kendi halkıyla ve kendi iç û iradesiyle ew peyam dibêjin gereger bakın destelatdarî Türk bi gelê xwe ve bi gelê xwe Tirkiye ve Türkiye aştiyek navxwayî pêk bîne ya her serkefticê ew e. ve Vedat Türkeli ne demişti o zamanlarda biliyor musunuz? Wekî ji bo aştiyê Demiş ki Vedat Türkalî digot arıyor konferansında di konferansa eskiden Türkiye aştiyê xwe digere di wê konferansê de Londra'da yapardık. Ama şimdi dibêje wek em ew konferansna li Brüksel û Londraya pêk diyorsak yani li wir me çêdikir li îro em ve konferansna li Amedê li İstanbul'a li Enqereyê çêdikin. Ev tiştekî serkeftiye. Birêz Öcalan jî vê yekê nişan dide dibêje divê em aştiyê li Enqerê biaxivin, divê em aştiyê li Esenyurtê biaxivin û divê em aştiyê li Amedê biaxivin. ve buradan iktidara çağrımızdır. Ana em dixwazin bangê xwe li destalatariyê re bikin. Üzerine bu kadar gölge oluşturamazsınız. Li ser aştiyê viqas rewşek reş û tarî dibê neavakirin. Dibê li ser xebatan aştiyê Sayın Öcalan bir adım tundiyek û mezin neavakirin. Îro Birêz Öcalan gavek mezin av olarak û em ji wek dem partiyê yapmaya ji hazır. bo diyalog û zekirê em ê çi bê ser me çi bi ser me ve em ê vê yekê pêk bînin. Bütün illerinde û çara lê Kurdistanê û li hem Tirkiyeyê em ê der û der bigerin û em ê behsa aştiyê bikin. devlet ve iktidara düşen görev konusunda henüz onlar Lêbelê ev berpirsiyartiyê ku dikive ser dewlet û destelatiyê re hîn ji na ew berpirsiyartiyê xwe pêk nanîne. Divê gavên lez û bez û ku bêavitin hebin û hê jî bi vî aliva ve Sayın tiştek şînber natiye dîtin. barış için daha çok çalışabilmesiyle ilgili olan Ji bo ku ew peyvada bavekî tendurist bimeşe divê rewş şert û mercên Birêz Öcalan bê artırıcı somut xwedkirin atılmasıdır. û ya de ji bo ku O zaman di vê pêvajiyê da cımız artık hevî û em bêjin sayım atamak bawerî bê çekirin divê rêw û rêbazên vê bêavakirin. Lê alî diva em dinêrin rewşa qayma hîn berdewam dike. Rewşa binçavkirinê û em bêjin girtinê girnê kesên ku di vê re de dimeşin hîn jî berdewam dike. Ew tişt ne qilkirin. Ew tişt ve encamê aştiyê nîne. Em bawer ana teze vê qadê de em ê vê encamê hilgirin. Vê gotinê em ê bigînin berpirsyara. size. Me slavên Birêz Öcalan ji we re anî. Alkış ve û aniha em jî bi tilîlî û çepkên xwe mezin em ê silavên xwe biçînin. Heya İmralî, ji vir Heya İmralî. ölen gençler bizim. Ölen çocuklar Di vê re de civanekî dimirin yên min e, ew zarokên ki dimirin yên min e, ew jinên ki dimirin em in. Ew mirovayek ku dixwazin bê qetilkirin em. Kürtçe Ew zimanên ki dixwazin bê qetilkirin ew zimana zimanên min e. hepsi bizim. Kurdî, Türkî, Erebî û ew zimanên di giştî min e. Yıkılan her
او دردارن که باجارن مده هات خراب کرن او همو دردارین منه جبو برخوادان که هفپار جبو آوا کرنا آشتی دویم برخوادان خواه به حزق خواه مزن دومینن و هر داوی از دخوازم جنارا تنگوازی که بکم جنم برومت هر دری جیان دا این قتل کرن من جانا مرک مد کجن جانا وقت سیاست مدارک جن هم تین قتل کرن جارنا وقت برخودارک جن یا روژوا هم تین قتل کرن هر که هم آشتی دخوازن هم تین قتل کرن و تین حبس کرن لی ساجی هم جبر کو باوری ما باشتی هی اما به هفره جارک بدنگک بلند بیجن جین جیان آزادی Değerli halkımız, sizlere sözümüz olsun ki gelmeyi burumet la evji sozama yavvaba gibi vaka ku tayken açtı jev teştkotun ama tücari ve tücari siz değerli halkımızın iradesi, serixwe netewînin pêkê ku san navêjin halkımızın iradesi ama tücari irade gelme rûmet beraber inşa edeceğiz. bin pê nekin û hema ştiyek bi rûmet ava bikin birariya me vekiriye serkeftin û serkeftin. Eş Genel Başkanımız Sayın Tülay Atoğulları'na büyük bir alkış alalım arkadaşlar. Çapık mezin ji bo hevsokê me Tülay min toru em dixwazin heblê min toru hatibû. Evet arkadaşlar, Tertip Komitesi'nin belirlediği sloganlar dışında slogan atmayalım arkadaşlar. Divem duruşen ku komiteya ya organizasyonu ve mitingê em derveyî Hep birlikte wa duruşmaya avêjin. meydanını doldurduğumuzu û hene beraber haykıralım mı? em bi hev re Emri verin diye bağıralım arkadaşlar. bang bikin ka ji bo çi me ev der ew qada tijî kiriye. Jibo nan, Jibo adalete, Jibo demokrasiye, Jibo vekeviye, Jibo aştiye, Jibo azadiye, her bici hevalno, her bici. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere HDK eş genel sözcüsü Sayın Meral Danışman'ı Ana jê em dixwazin ediyoruz. ji bo ku axaftina xwe bike seroka hêdekê Meral Danış Pêştaş em vedixwînin ser dike. Merhaba şuvere, dayken heja, civanen çelenk, gelemeyi berxayr. Merhaba şuvere, hım bixeyratine, serçavan serseran hatine. İro kaday sen yurdi, بسوغانه آشتیه و کویه عدالت او برخدانه او دبه بلند دبه ام و پیروز دکن جبو سکناندنا و جبو بخدانا و جبو تکوشینا و هر هبن هر بشین هزار جاری سلاف جواره دست بکه ده از دخوازم و بیجم ایرو لزندانان ده حفظانن به هزاران حوالن ما هاتن رهین گرتن جبونا چه؟ جبونا کو مافین گلی کرد و مافی گلا پارزن جبونا چه؟ جبونا آشتیا کی برومت و وکهف دخوازن ام لوی داره هزار سلاوا جزندانا را دشینن gen yüksek dağre, J Selahattin Demirtaş'le, J Leyla Güvenre, J Ayşe Gökhan're, o hemi hevalin me em hezar Slav juare şinin.
de aliyedin de 25 sene li grava İmraliye. Li grava İmraliye jibona aştiye berxwede Birêz Öcalan. Jibona gelen Tirkiye û gelen Kurd bi hev re jiyanekî wek hev berdewam bike berxwedayekî mezin pêk tîne. Em ji vê derê ter navê we hemiya 1000 silavan li grava İmraliyê dişînin. Em dibêjin gerek hün deriyê İmraliyê vekin. Em dibêjin ew derî heta ku girtî be ev aştî ew ê mayînde gelekî zulm û zordariyê pêk bîne. Ji ber çi? Ji ber ku ji nod û sisiya de heta îro Öcalan aştiye diparêze. Li wê derê her tim û her daim gotiye ki ez ji bona vê xebatê dikim. Îro ê ku dibêjin bira were di meclisê de biaxife gerek ewilî deriyê wê derê veke. Ew nifte gerek bavêje behrê û heta ku hebe ew nifte dernekeve azad bibe. Em vê dixwazin hevalino. Hûn jî vê alî de gerek piştgiriyekî mezin bi hev re li piştî aştiyê bisekinin. Belê, ez dizanim ku li vê qadê hemî bajarê Kurdistanê hûn hatine vê derê. Ji bona ku gundê me şewtiye, ji bona ku em hatine kuştin, ji bona ku zulm û zordarî hatiye, ji bona ku aborî di welatê xwe de em têr nebûne. Ji vî alî de Esenyurt û Stenbol bajarekî û navçeyekî gelekî girîng e. Elê belê ê ku dibêjin Kurd li kû derê ne çi dixwazin bira li vê qadê nerin. Hûn li vê derê ne, em li vê derê ne û em ê tim berxwe bidin. Belê, değerli arkadaşlar, değerli dostlar, ben başlamadan bu konuşmanın bu bölümüne hakikaten Herkes İstanbul Valisi dest bi vê axaftinê bikin. yetkililerine Ez sesleniyorum. dixwazim Walî İstanbulê û berpirsiyariyên Esenyurtê re biaxivin bêjim çablûkane. Ew bariyerên polîsa Halkın çi buraya ye? gelmesi engellemek için Hûn ji bo pêşiya hatine vir ya gel bigin niye önüne ji bo bariyerler koyuyorsunuz? bankirina aştiyê pêşeveyeke birin. Çima pêşeva tişna bi bariyeran bi qedexeyan dibir. Dik didik arıyorsunuz. Hûn çima ser welatiyên xwe yek û yek lê digerin. Diyoruz. Barışa barikat kuramazsınız. Em dibêjin hûn li hembera aştiyê nikarin barikatê ava bikin. Em eva barikatina giştiya xire bikin û derbat bikin. Çünkü Ji ber ku şunu hiç kimse unutmasın. divê tu kes fêyekê bîr neke. Barış, çözüm ya da başka konuşmalar yapmak kolay. Ên ku li Enqerê behsa aştiyê û çareseriyê dike ew axiftin li Enqerê rahetin lê divê aştî çawa bê Bugüne kadar bi xwe derketina gel wê aştî bê zorbalığı bi piştgiriya gel wê aştî bê. bugün Ew kesên ki heya îro ew zordariya her mezin jiyane îro ji bo aştiyek bi rûmet berxwe didin. birileri Çavtfakirnê bi vî rengê heye gibi konuşuyor. ew dibên qey ve tena aliyek ji bo aştiyê berxwe bide Bu û işin tê tarafları bikoşe. vardır. Nanewsa ye Bu taraflardan aliyên dinyê vê yekê ji hene. Desthilatî aliyek vê ye. Devlet aliyek vê ye. gerçekten bu konuda û samimiyse ger bi rastî jî güven duyulmasını istiyor. divê mijada Gerekli samîmî bin açıklamaları yapmak, divê daxuyanî göstermek zorundadır. hevcê dike bikin û wê berpirsiyartiye hildin xwe wisa tev bigerin. Bu barışa olan Bi güveni gotinên tehdît û şantaja hûn nikarin bawerê aştiya ava bikin. aylarla hiç sağlayamaz. Bavetinê qayûma hela an ter nikaveyeke ava bikin. Unutmayın. Lê Şöyle bir fêyekê bîr nekin. sıkça
sıkça soruluyor. Persekûsa her tim li ber me ye. Diye söylüyorum. Şu Ankara ji vê yekê bibze ez dibêjim. Îro ji hatiye pirsin. Em çawa bawerê xwe li vana bînin. Em çawa bi vana bawer bikin. Bi rastî jî vana samîmî ne an na. Aklında Ew pirs, ew xale pirs li holê ne û li hemû aqilê gelê me de. arkadaşlar, barış Ez istemek dixwazim vê yekê bêjim. değildir. Barış Ên ku dixwazin aştiyek birûmet pek ne ew daxwaz ne teslîmiyete, ew ne sertewandine. Aştî berxwedaneke hevcedariyê xwe ya berxwedanê heye. silahı savaşlardır. Çekê her mezin ya desteletara şerrin. Gücümüz Li hêza me ya herî mezin jî xwasteke me aştiyek rûmet e. o Ji bo birileri vê berxwedan e. tartışıyorlar ya. Kesên ku Sanki birileri şev bi şev û bi roj onlar geri van nîqaşê xwe ya aştiyê dikin. Ew dibêjin ka ew pêşketine kimseyle û tiştên jî bir taviz, bir baş temana söz konusu değil. lê bi kesîra İstediğimiz hev hatinek ülkede pazariyekan taviyek Türk halkıyla, Arap halkıyla, Çerkez daxwazim dixwazin gelin Arab, Türk, Kurd, Alevi yaşamasıdır. hemû ew pêkhatiyên vî welatî jiyanek hevpar da bijîn. Silah olarak kullanılıyor. Bu öne Şer ji bo wan wek çekekî tê karanîn artık daha fazla ölüm olması. lê em li ser werdingeriyê li ser Artık o vî welatî em naxwazin kuştinê din vardı ya, zêde bibin. gerçekten ağlamasını Ew gotinên ku dibêjin di 2013 de hat gotin em naxwazin dayikê dî tarihimiz girîn. bunu talep Em vê yekê dubare dikin bunun û vê yekê dixwazin û em berxwedana vê didin. büyük zulmü, zorbalığı yaşadık. Me zulm û zordariya herî mezin jî Belli cinayetlere bi de maruz. hezaran On binlerce failî meçhûl çêbûn. yerlerinde Bi de hala. hezaran Köyler yakıldı, yıkıldı. kelime ana li zindanê de ne gund hatin şewitandin, hatin xirabkirin. Ayrımcılığa uğradı. Kurd di her qada jiyanê de Aman dis li bi neheqiyê kira rû bi rûma li dilinden tucara geçmedi. serî netewan tucarê li zimanê xwe dûr neket Vazgeçmedi. û tucara nasnameya xwe nexwaza nasnameya xwe ji dest berneda. Başka bir halka û yek ji tiştek ya her giring ji ew e ku tucara li hember gelek tê dijmintî çê nekir. tutum almadı. Tucara helvetek dijmintiyê li hember gelek tê nişan neda. Barış annelerimiz. Mînaka her mezin ya vê yekê jî dayîkê aştiyê ne ên ku zarê xwe di vê re de Gitti. jiyanê zar xwe wenda kirinê. Başkasının evladı Dibêjin ölmesin diye kezbe me şewitî em naxwazin kezebe dayîkên di kesên di ji bişewtin ji ber ji em e berxwedanê xwe ya aştiyê bidomînin. bütün barış anneleri Ji ber vê yekê ellerinde ger her ku kubin jî em hemû destên dayîkên xwe aştiyê maş dikin û bi hezaran silavan jê radîşinin. evet büyük kayıplar yaşadık. Belê Bu kayıpları me Berlin mezin da